Kaseng United Hinyo Trip Movement haka khadway trik ubanay Risau Arjab San kalayo aban pentamay kinongkit kam kijongka nakabanta ka West Jandia Hills District Unit yakani ka jing pentamay yakini kinongkit kam kibatamay layo aban pentian smay da u President Rangba Jongaseng uba Charlie Rani kinongkit kam kibatamay kilong open or baha suciang President Lidar Dakar General Secretary Jinus Lipon Joint Secretary Dino Ward Chalam Vice President Nabaj Mbon Advisor Perkhat Chela Advisor Speak Lee Chela Organizing Secretary Hemon Mi Mukro Education Secretary Nabaj Mbon Publicity Secretary Bat Kiway De Kinongkit Kam Batmai Hakani ka jingelang banjit ya kinongkit kam bathamai ka UHM West Jandia Hills District lawan ban yadon bantado Gary S. Malngyang CEC Education Secretary F. Gatpo Executive Member CEC batu President ka UHM East Jandia Hills District Ubro Sandi Siang Chai. Da kemensian mesin rang. Pada kemensian tibreu-tiblei. Ipular pengintrai hok. Madban Syakri hok. Ya kajak menriu jungi. Kremre. Krem kendandin. Bakum juru. Panek nongrim. Lingba. Ka United. Hinyo Trip Movement. Ai bau boleh try kendra. Bau nongbo nong tau. Dan rikat bangi. Nakipor. Syakipor. Baro. Boleh sebun, boleh siajar mu. Nadu mentaski. Lalong kitkhot spai jang bayu cham bapura jang West Jandia District. Ngasu ai jumut iki ya koi tentang ngkrem ya kapang namar boleh ko aban jurong ya kelumpi ko tentang namar nilai i ke jelaskan tapi hanya for nilai i ru iki kerteng beranang ni ngi i songkya songpun bat batrai ngi untuk tapi da kabor boleh da start jin sampang bat da kabaya te breu te pre paramaki bat da kabaya stroke jumut lang paramaki omdei banyak kedokti namar ada dia keren hakazat penreu banyak kedokti sada iya kaman to. Jadi benar kita kacil kacing nang HBD kacing entran ya kana panpurom lang ya ka akur ka purom HBD pakacing long kerdan ko akasay unday boong ban to ta malalong presiden yung long su ban karan yung presiden habat na hayin yo ka bomot kata ka behap inhabisyon men ta ka bantaro waju sungi presiden ka bantaro ka sungi pi umar kacing long sungret kacing long tupreu happy ini ya kacing long di bukan lang secretary badan hongni ngasrai ngalai hangni ya kerdan ka pijon masukna ya dai bentar ka ngaraun presiden is kenat kini ka bentar ka PJ yo resmi habang ngapai satu ngai ikir rongba idon ngasrai terus jahil kabar kamsu wa niga sentral ingin hab mentor senali ingin hab ajmut susu pan motivate ani pan hikai susu pan tio ngin di mapi pan ikai yang nyebut tek pak bilang ke isu apa ke distrik ini terus bahas jawab lang banyak bersebut lang kemudian kamu orang lagi Namun ta influx bat ka 6 dul ada yang bagi layo upa nadu por jumpa por prek te bilang kam kan batai start sarkar India ada helor ta kanong rim magi sakran magi kwa ban skam no ya instrument of action bat annex agreement hapo kariti penyakam jumpa sarkar India kata mengiong as constitution jaba India magruno akakhnit ajing dawa jingi magruno akhnit ka balai spa nyo po jam kariti pinya kam ng sarkar India nure ade ji khiap lama jadi khiap no jam kari India ya ka Jammu Kashmir khiap ya 370 artikel 370 kelaparan yang union territory tengi mansi manta nginai syam khat bat di advisor jingi desi ngila dawa bat rumno apo artikel 371 lale bat revive biang ya 370 tang ngilap kalam lon kecing keren cekmak. Di kita gini jimat kita khmat tamdu bahaseng UHM pun ke Central Executive Council nadu berlangsung ya syareka labu neta. Terus kita kita jimat rekam sebagai unit district circle repair inamat betulun kita ke hisaban pulih constitution manunglah bahan batai tamni maka jerong pelan ngan sapa ya